Dengan ditama, di tanah di Espiritu Terbitua. I gracia di Tuhan Yesus Kristus da toko, ami keginabahan di kinaingan, ami kepisahan di Espiritu Terbitua, miampai na Yesus sabi-abi. Tapi dengan ngabi menang toko da Tuhan, sebab na kesempatan na tanaw main nanti, tanaw minggu, da kelamazan da misa Terbitua. Abi pagkaso, miyakan dinongo toko ni Hozo da ketimpunan di mana nanti, kay kati Tuhan, ita tangan na toko na bayan nanti, magabit na lahan na posisyon. Jadi, kano, tayo mo toko Tuhan toko diha, kano, masadya o ginabal toko, da munay mo di sida, mamalamay di kalamazan da misa Terbitua. Tapi ngabi, kano mga kundados ng ngabi da toko, kapagpatawan di toko sendi na mamalamay di katapatan dalam latih Terbitua. Mga kunzo dari keningan tabakas, da Diyoso itapinay ngabi, da nagmidaw sozo kozo, id pamusaban ngabi ko, amid bos ngabi ko, idunoy naiman ko, amidunoy aw ko nangazan na mimang. Mazanasa ko tagazo kozo. Itinapogi na makinsan zo di Mary. Ia bitua pentiambus sa hangay. Sababiditas sabam sang tingavi. Desu tepinay ngavi. Das mambayang montok nago. Dari Tuhan kiningan datako. Kikasianan nada. Datako ikiningan tabakas. Mamahiyang na dos ngavi datako. Magabit datako ni kapasizon slajol. Tuhan, kau sianai no. Kristus kau sianai no. Tuhan, kau sianai no. Kebentukan dekinangan ini takabas kozo. Kau kikino modo itana bangazosi kodia modong kuau gigina sikodia. Mambasiko dia, mambantu siko dia, madak siko dia, do koponong kotawana, gabi bongto komantugan tagaso. Tuhan kinaingan, lajapan surga may kinaingan, tama tabakas. Tuhan Yesus Kristus nanak tentay saan. Tuhan kinaingan kembali kinaingan anak ditama. Mengiru kodido sengabirit pemagunan Osianay doit dagay. Mengiru kodido sengabirit pemagunan Toy mo o sambayang sa Pino ikaw ko no utiyabanan ang ditama
Osialay no idagan Isisyaw no iiso tobitwa Isisyaw no ituhan Isisyaw no itakabastos ng Jesus Christus Pada Espiritu tobitwa Kabantugan di kinangan itama. Amen. Kano sumambayang. O kiningan, imazari grasya da kumpizan, minamihidagay da dumadi da tanak ngavi da nabaw. Panaknos, mambayang sikoy, daaw sikoy na daopot, edi katubangan da kasan, nga tami mo kito, da pengkakat, edi nabaw to sikit da katapatan. Maza di Tuhan za Jesus Kristus, tanak no, imamama siya mamalintam yang pahdiyaw, di kapisan di Espiritu Tabitua, isa kinengan mentok sa hihinayad ay sa kupuson. Pamasan, matadibuk do kabahan. Kapatazo do po, ngakuan ko kay man di kinaingan, awi anang anisido, doit kapunsan di sangimpasi. Danumadi, muntak di tino, do minamangunis sido sa viavi, ikonunungavi na vangunid pamagunan, kiva do kahidasan, idyoho. Idyoho ay so ikavavanit kapatay do iyum. Om kahasapan nga ay sa kuwasa do tana. Tukavasyan po nga aw matay. Nga impyo do vinangun na kinengan ituhun do aw opunso. Vinangun di siro isiro do di miagaga do ula daw sandi. Ino kapahad di logon, iminagovit da kapatazon da pamagunan. Megadihan di disiro, da kovang ngavi. Ibos di Tuhan. Mga zozo idiyaw oy Tuhan, nakapanampasi kodago. Mga zo idiyaw, oy Tuhan, nakapanampasi kodago, aw pinapatumbuso di sangod kung ngavi, do umondos itsoybaw ko. Oy Tuhan, pinasoybaw no ikududuvo ko, manta di sangim patay. Pinapotonduhi dogo do ikaposizon, manta di dumasam ngavi, doid hobong. Mga sozoy yaw o Tuhan, panampasi kodago. Hozo no, do hozo kapazan ngavi do di Tuhan, izyozu i guminavo di sira. Panak no do kapunong kotohoran ngavi do ngan tabitu hadaw. Olu ay na po, pupusan no o kohodong di sira. Kawasyan po daw nga po ompus do kapasizon. Doi dongosrop, doi ho olomo ngavi, nga kahandasan, mikot miampay sumang tudan. Mga sosolya, oy Tuhan, nakapanampasi ko dugo. Minakinango ituhan omnasyanan, minikot ituhan do manakaday dugo. Montok dugo, nakohon no poko kodu no, pagkakoduku dahil sazaw, oy Tuhan kinainganku, menong kotohozo idiyaw selajul. Mga zozo idiyaw, oy Tuhan, nakapanampasi kodago.
Pambasan mantad suat keduvo di isang tipol le Tuhun ngavi do Korin. Tomay mo do kiva do Diozu di poin hobi koso do patitikid kanunu. Do katumbazan do hinadaw mo bos do kapamalatian do hizab montok tombo nopo o padaman. Om di bagi tagazo na kozo, do ko ginavan dagay, dad ingkano, do humansan nagi isikoy, do poho hobizanan, poho hobizan, diozu, di tikaladja, do kasianan. Undamono da sangkuo tinahuod di Tuhan Jesus. Puawang hay di sido, nga duminadi sido, do asampit, montok sabab Diozu. Do mamadadi Diozu do puawang. Do mantad di kasampitan daw. Iti na po nga akon ko kamazon. Do ontok manak. Do kaingganan. Kasusan. Do vokon. Do kapanusa Diozu sondi i. Kamazon na paditi nga popiadang di kiva do hobi Diozu. Do babay no. Om di gunon dia ho da baino. O minsan tadaw kiva dati dia ho takudi da pobion. Do kapamaganap di Diozu da gunon sondi. Ingkano alahan da poing kuo tako da popiadang. Niaga di boson di buk tabitua. Ina po tuhun iminanimong da gumu na ako ni ko nasisiman. Ina po tuhun, di minanimong da ako di nga aw nagi nakuangan. Ibos di Tuhan. Mamamasi dagay Jesus Kristus, minamunso da kapatazon. Om nakapapabal isido da kaposizon, maza di abal tavasi. Tuhan miampai Dezu. Miampai sunduban. Pembahasan dia baltabasi tebitwa sinuat di mak. Kebantugan dia, oi Tuhan. Untuk nakasabong na Jesus, padaw da tisan tisa, isa tinimungan tuhun tagumu, timinimong painhipot di sida. Tinimimpo ni sida, tisan batung tagazo. Tadi sanguhun di opisal ngabe di sinagog minikot. Jairus angan. Kakita na pa di sida. Singkatud na da dadako na di sida. Minakinsiyan ko sa di sida. Bos. Itanak tandu tanini ko. Ay nandaman ko sa da talua. Ikot po. Pamon no ino pahad no. Da sida. Da mamadadi da sida. Da mamagot. Manampasi da posisyon na sida. Minuga di Jesus mampai di sida. Isa tinimungan tuhun tagumu at tinimanod di sida. Magido don sa izyaha da painhipot di sida. Dari kibasang huntando. Inondo sa da sinusuban da opod na 2 taon. Napongo na magisusubay da kutul kapangusapan tahad alwa. Nabalanja do sido o sabi abi ikiba do sido. Miampay da aisoy do kumanggaton di. Katapatan no po nga uminusa nogi na di sido. Nakongo sa sido kakamay di Jesus. Aminikot sa sido idaw bili sido.
Maza di tinimungan tuhun tagumo, kuminama di kuihib di sida. Nung kanuzo do kumama do ipatubasan nga di sida, kano sida do pinapoyho do sida sandi, abasi zo may bago. Tu tulus, tuminado antananan di mamuza. Napoy manan do sida, do ido sida sandi, do nahingasan sida di talua do sida. Tu tulus do pangiho dan nakabus mantad di sida kuasa kuminisus si Jesus da di tinimungan tuhun tagumo amina bos. Isay kuminama di basan kungabi. Mina bos da di sida imakiki iya ngabi daw. Ko kita ko do ingko iho tinimungan tuhun tagumo da magidodon sa pain hiput diaw. Mabos kepada isay kuminama daga. Nga nampusanan ni sida da minta tong kovo da mintong da isay minimang di. Dadi minintutu kitandu no katigog matalok da no kayho sida da nununan takan da do sida. Seminang katud da sida da dadakod ni sida. Pinapayho di sida di sabi ami katapatan. Oy tanak tandukku kadi sida da minabos. Katumbazano o nakapatanduhi diyaw day kahidasan. Pamanaw no, itpibabasan ang panggabas mantan teluano. Mamasa po sida mabos, do kadimpot avo kantuhon mantan dihamin di opisal di sinagog, do mabos. Napatay itanak tandu no. Nakuha to mamauwang kapabago do katangkangan di mangingya. Nga naningan di Jesus boss dia ho minabos da di opisal kada ko si Zay kibano po da kutumbazan au pinapatamboza isida da tang sanguhon da mugad miampay di sida ngai Peter no ami James ami John ita pinay kusay di James dadi na koy kot si Jeho da dahamin di opisal nakita di Jesus isabi di kaugan miampay tuhun ngawi magyad humagun miad do ay sugontob. Si minuang sido minabos sa diha. Nakuha tu sangugaw ngawi ti miad. Iti tanak na po nga awi napatay nga po'y ngodop. Nga pinangyakan diha sido. Dari pinahabos di sido ziho sabi ang mga tayo po miyampay daw itama, amitina di tanak, amikalwang ngawi daw sandi. Suminuang sido, di itisanon, idinlombo, itanak daw painbantay. Minigit di hongan di tanak, minabos isido, dahi sido. Talitakum, ikamazon daw, o itanak tanutan ini, bisan kuiziaw da tumungag. Tutulus timnungag itanak tando tanini, tinumimpun da mimpanaw. Tu apa dam 2 taon na mul da sida. Editina da nahinguban ziha da katangahan. Sinu di sida ziha da kada na kaza papayha di isay kakamay di. Minanu dia da manak da sida. Da nununa pa akanon takudi. Yabal tabasi di Tuhan. Kasama diyaw kay Tuhan sa Jesus Kristus. Tabdem ngabi. Kondom sa po di kakal pampasi tanga tiagak. Father Fandes, Reverend Father Fandes Matthew. Kiba din sana kantakan. Sudah pinapayah dagan iti. The number the andaman ko sudah da semaket. Pumanan na pa di sida nga minugad, kaugad na di sida. Kumazan napatay na sida da pumanan daw. Jadi kadaw minamanaw sa da isa kamay mega da tunnel kadaw. Atuvong ko sa.
ngaso ko kita di babang kadaw. Magyum sida da babang. Ngaso sida ko kita. Sedu apoy mananaw, minamanaw. Kakalilaw kita sida ko kita padimpot da ibabang di umon daw. Tadi kongo di sida isa bos da minabos. Guhi ka. Jadi guhi sida. Kau guhi na pa sida di ngam natampasi di sida. Atapat di bos di sida di sebab isakay pa nga nakayo nga pwede. Nabisan si kay kongo si kada naman ko sa sumakit di sida da mamasa di ina da kamay da pansa di si kay. So si kay na pa dagay na po nga tia dagay kamazon nga padagay nga tia pada nga pi da naikat na timpo di sida. Pao po naikat timpo daw. Kakal pa da pipia taon dati di pahaw nagi sida laknengan. Kapatasan. Auto ko latian. Ina pagi do mentok do sabay bituhon. Teka kaguman tuhon nati. Kon ka sabi abi kaguman na tuhon kasi do kapatasan. Sebab auto ko sang ko kalati do ingko iti kapatasan. Death is a mystery. Kamay ito boss da pulang puti. Auto ko kayo. Sebab auto ko pa napatay. Sangyan na ko napatay, umayan ko nagda. Ingko ko sa kapatasan di. Itya kapatasan na po, ako o sido to ko, nga nung pinakinangaw to ko, tiya boss, di kinaingan na ba na diti. Manta di buhok na kabahan, kaning kinaingan. Kapatasan na po nga kon ko kay man, di kinaingan. Kadi pinapaswat di tiya buhok na kabahan. Kapatasan na pa kon ko kay man, di kinaingan. Kon kahizab na kinaingan iti. It's not the plan of God. That is not God's plan. Nga sa sabab na, da tuhon sandi, may naman Diyosa, si Adam, si Hawa. Umabi pa ko sa sabab na tiya Satan, devil. Ina, da zato ko niti, tuhon, abazan ko niti, tiya kapatasan. Asundong yung madaing ka, nga itiya liturgy da bayan pa diti nga manak da ko da isa kano ba na kain sa samadan nga kaintahangan do ituhan Jesus minikot da pamungnan niti da papakita da ko da mimang sida da manak da kaposisyon selajul mentok sabi da ko mimang ituhan manak da kaposisyon hizab na pagkinaingan nga kaposisyon selajul mentok da ko ino pagi da sa hinay di Tuhan Jesus da pamungnan niti. Kalajaan pa daw nga mamuhingas na tuhon. Aw mimang sida na apatay tuhon. Umnangot ako iti mantan dia tiya abal tabas sida bahay na. O kano pa ka isa tuhon minangan naw hingasay nga duba tuhon. Sanghon mahayang tando, sanghon tanak tando. Hiningasan di sida. Ano message di Tuhan Jesus mentok na ko? Message na po. Teka itya mentok kamasan na kapangyaan na po na kinaingan mentok na ko. Manta di tiya bos sabi tiya na banan na po diti. Nga mangunsub na ko, damintong na komposisyon na ko na banan diti. Miyampay na konsikan. Sundong yung mga kayo ko na insanta daw. Patay ko. Nga auto ko patut do osisan. Auto ko kosi do tiya kapatasan. Sebab kayo ko. Sangyan na patay ko na pa nga daya Tuhan Jesus na manay mo na ko.
Maka na po kayo nga singa dapat tayo toko kopi semua toko bago itia tapi na nga bida toko mohoing nati bokon Diosu tanak Diosu kopi semua toko baik dia apa sih toko de keposisan selajul I hobi abase itiano itia komoy do teologi montok do bos tabito di Tuhan de bana dite nga kono po kayo ito pinay ngabi nung intangan toko ko zo okon ko nung mabos ko do kapatazon kyo okon ko tinan toko no po patay kadudubo toko pumusaban toko kabasa na patay kaguman timpo sa toko magabit nga ba de kapamatay toko da tuhon miyampay da boss da toko kapamatay toko da tuhon miyampay da kumi ngabi da toko it awasong ko abasi kapamatay toko da tuhon miyampay da kalalahan da komposisyon da toko biyo di komposisyon da zo abi pa ko zo it kiba da paganakan kya sangyan pa da kita toko tanak tanak da zo dati da aw manampasi da komposisyon di pentuhid maluwag ginabat toko. Mega ko sa patay o pumsaban na toko. Ang kanagi, doy da komposisyon sebagai da paimpada. Iba da timpo da nombo da mega da gaya dati kani, kiba tiya mission staff, mission crew ngabi. Kiba da timpo da Allah ginaba. Sebab da kadang-kadang da aw tuhuk ipanuan ngabi pada jadi mega ko zoda lol pimanan mega da patay musaban ko bos de kinamzan no kongo da insan dia om to ko ti zianton aw sido no ko kay hada da hozo nga mani ko bos sido da songhon dia kelaja da ti kadaw jangan kamu bunuh perasaan father ba kadaw membunuh perasaan ngatopot bos daw di nga payhon ko sa deti kon ko makinsian din so ba nga manahak na papantahang din so da sabi da toko na kanga nakapulman naging abi deti sebagai da mahoing so sebagai da pada sebagai da memuan like panambazangan kapulman toko deti puymanan toko iti ino pagi mentok daga sandi dia pembahasan bahan na poditi nga abasi ko zo. Sebab ako na po ko papakita daga na mamalati na komposisyon ko nga mangunsub daga na manang katahon di Tuhan. Ang papagyat na katumbasan ko na kakal ituhan na pahingamu mempay daga kakalis da mamanaw mempay daga manuhong daga sagyan na po da ay katan na timpo da namba da apoy mananda apatay pumusaban apatay kaduduba sa sabab da agumasabab tapi nang ngabi nung intangan toko bago tiya pembahasan bahay na itia bos tapi tiwa di Tuhan penagi manak toko the isa kentangan ya anu kentangan penak di Tuhan untuk toko kentangan dari Tuhan Yesus napa nga au insan isida da au makinongo da pakyanuan le Tuhun da toko. Pakinon da Tuhun, pakinon da toko. Ina pagi, da sangyan na pa da nakaikat ituhun ngabi, supong ngabi, di official ni manda sinagog da pinapoy da napatay na tanak dano daw. Nga au pinakinongo di Tuhan Jesus Tu kakali sida, da minamanaw, minoy tambuhoy tiya damin ti official o minamohingas di tanak di official di napatay.
Kamazan, tamay mo sida da mamandulit da takaw, makinungo da takaw. Tamay mo sida da sumimba di tiap pakinon da takaw. Nga, sa takaw panagi, masiti da kiba da katumazan. Ina pagi, nasangyan tako na pa da malamay da misa tabitua. Kiba ti isa, boss, di bossan na takaw. Sangyan na pa da kakatan dagay pada loti tabitua tinan ni Kristus. Mabos ko da itina idom balik kinaingan ka bla 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 bla. Ano si simba dia so? Oy Tuhan, azo mi padan na sumusut ko da tap ko nga boss na pay boss. May ngasan so may ka. Something like that. Yeah. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and I shall be healed. Ato ko may padan mantok di sida. Mantok di pagkinuan nga mi dato ko di sida. Tumasan so da timpo da bayan diti da misa da bayan diti panogi online mass untuk Desu. Agumo o pagkinuan Desu di Tuhan. Agumo ay tiya ipamusaban Desu da obitan patak di Tuhan kinengan. Abasi. Pantunod ko sa nga masiti na kiba na kutumasan na toko. Nga kano pa na kiba masiti na kiba kutumasan na toko, masiti kiba na kahudukan o na ginabo. Masiti, mikat toko di Tuhan, miyambay kutumasan o miyambay na kahudukan, kamazan kaya toko pag kita toko di Tuhan, bayan toko di Tuhan na mimang. Sa toko, aw kapadan niti. Aw tao ko kapadan na magkiano di Tuhan niti. Ano na pa pagkiano na toko niti? Nga sa sabab na di Tuhan, iabasi, ang pahansanan toko di Tuhan ihobos na po. Tabi ko nga ibinos to ko diti no diti ang boss ta ko da tawbi wagbo da sangyan da paghuwi da pasamutan. Iho na po boss nga mantad da songhon boss songhon na official da pagan, centurion ka. Akon ka boss dat songhon tuhon da Jahudi di obitwa iha akon. Akon ka boss da mantad da tiyang makikiya di Tuhan Jesus iha akon. Akon ka boss mantad di Sancti Maria tina di Jesus iha. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and I shall be healed. Iyan na po boss nga mantad sanghun pagan. Kay masahan ko zaya, sebab sunungi mada boss de pagan, sanghun pagan, pinaswang dari liturgi da takaw. Pinaswang dari liturgi da takaw, amitanan takaw. Sangyan na po da manamisa takaw. Sebab iya bos de pagan na po nga isa bos de ketumbazan. Sebab na ketumbazan, ya kita toko mahya nung intangan toko Matius chapter 8 ya. Kita toko ya. Iho na po bos de pagan na po diha nga manak da composition. Minalampasi isupo di supo daw. Kamazon bos daw diha da pangapentang da kapatazan na po nga kabasa na ahon. Aha iho kapatazan sebab na da kuasa di Tuhan Jesus. Jadi tapinay ko ngawi insan bago kanu menang ketua di Tuhan sebab da bos sebitua daw diti. Da timpo na diti da bana diti. Paghuit ako da tiambusan misa tabitua da toko ti basi dati. Da intangan toko de komposisyon toko sendi. Megan bos ko diti no de. Kibada timpo de nembo da kapamatay toko da tuhun sebab na bos toko kelalahan da toko. Sebab na pumusaban toko. Kami toko ngabi tao sungkwa basi. Mikat toko di Tuhan da bana diti. Makiampun toko di sida. Sebab na ditia dosa ngabi da toko. Kalala to kami da toko kapamatay da tuhun. Jadi sunduban da tuhun. Jadi kano mikat da bana ti da di Tuhan da misah tabitua diti. Kano tiap musa da toko da papazo dengan di sida. Ketunudan da ketumbazan.
At umazanzo, dadisong kinaingan, itama tabakas. Menodadatawan nom tanah, dosa babi kununu kita amau kita. At umazanzo, dadisa Tuhan Yesus Kristus, itanak tuntoy soon nanak di kinaingan, nanak ditama da paghuhus sabi umul. Kinaingan mantad kinaingan, tanabaw mantad tanabaw. Kinaingan tutupot mantad kinaingan tutupot. Nanak akon ko tinodo, sumpi miyausi miyampai ditama. Maza disido o sabi donotodo. Bentok dotoko tuhun ngavi, montok mesuzan dotoko, suminandot isido mantad surga. Maza di spiritu tabitua, nada di tuhun, nada di hangai meri, nada di datuhun. Montok sebab dotoko, dan napapakid salib, dari siba di Pontius Pilate, dan dosa isido da kapatazon nom nahabong, timinungag bagu, ontong di tadaw kumatahu, id ketunudan biampai di buk do tang bitua. Dan sabat isido dari surga, pinay kau dari abananan ditama. Mikat may bago isido, id kabantugan, na mamisala di sangimpasyam na patay. Kapamelintan daw ay samay kaupuson. At umazanzo dari Espiritu tabitua, Tuhan, imananak na posisyon, imbuzo mantad ditama ditanak, ibiampay ditama ditanak, sambaon ng bentugan may, inakambos maza di profeta ngavi. Tumazanzo di Katolik, Apostolik, mga kunso da isok podsuan, montok di kapahiyangan na dos ngavi, amadadandadzo da di katungagan di ng patay, di kumsizon dumbunan damikot. Amen. Sa sabab na, da binangon toko da kinaingan, da magigizon, da paimpanu, da ikonsikan, paintukun tamad, kanunas mambayang, montok di bakinsyanan nga bidutoko sandi, o montok da vinaon. Sisimbahan pa datoko nga, pozon za akubasyano o Tuhan. Pozon za akubasyano o Tuhan. Dagunon dagay na da, o tadaw di Tuhan iti, miyampay manang kutahuod, daaw gigina, montok din ang abangon, i tongogingo om tangabasi. Kano sumambayang dahil Tuhan. Pozon za akubasyano o Tuhan. Do tanudon dagay na da, i kapanuntudukan, ipol, da mamagi da bakon, hobi dagay, kuma dahil tongkokuangan. Kano sumambayang dahil Tuhan. Pozon za akubasyano o Tuhan. Do sumakadong si kayo na da, di santob, tumaguvang da kaladya, da kabakasan, tongus omvay. Moy do kahidasan na di da, o kinoizanon, do tinimungon dagay. Kano sumambayang dahil Tuhan. Bozon za akubasyano o Tuhan. Do ko iyum na da, do sikap, o sign pangusapan, do tubat pangusap, do pamahingos di santob nakakanday toluo. O susada usapon, mo'y da kapamamasi na da, izeho, da poimpanu o mohikang. Kano sumambayang dahil Tuhan. Pozon za akubasyano o Tuhan. Montok din ang katong kizad, noho di Tuhan. Itinumungan dagay, do mamamasi na da izeho sa lajul, ikonsikan, miyampay di Jesus, inakatungag. Kano sumambayang dahil Tuhan. Pozon za akubasyano o Tuhan. Sumambayang takaw, montok diho isumakit. Miyampay talo da COVID padam sisam. Da mazar sa kaday da kutul ngavi, diho, nos ngavi, paganakan, o kinovangan ngavi diho. Da ovit na day ziho, day kabasyan. Da dumuhapus diti timpu, da kasusan. Kano sumambayang day di Tuhan. Pozon za akubasyano o Tuhan.
Kano mikot dari Sangti Maria, tina da toko, makiano di sido da menampung da toko, kumari tanak di sido, i Tuhan da toko Jesus Kristus, yang pai sumembayang. Ave Maria, da penuh kada gracia, Dampai Dewi kinaingan, abitua pada tanga da sabya tondu, abitua itu ba di tinanu Jesus. Sancti Maria tina di kinaingan, Bukinsenas koi tu Tuhun gabi midoso, da babay no amantok jam na patazunza. Oyama manong katawad koi tu pinasimban no ang katangaban dagay da di kandasan, tiad dagay da konsikan. Izikoy no, ikapapakita da kabosyan no. Mantad diti po, namantad diti da po zonza, ikagampisan no da binon, na makinsiyan sa kayo diyaw, da onwan nunda, da konsikan paimpano, ikasudong da montok da tuhun ngabe. Maza di Kristus Tuhan za. Azok ni Tuhan kiningan da sa binangon, bazadok bosyan no nakatema sa kadiloti takon sa diyaw. Tuba di tanak, kelajan hongon ngabil tinaw tuhun, dumadi mahiti montok dagay, diloti dak posisyon. Azok ni Tuhan kiningan da sa binangon, mazadok bosyan no nakatema sa kadihing anggur takon sa diyaw. Tuba di kabas anggur, kelajan hongon ngabil tinaw tuhun, dumadi mahiti di tinuman na kusnubanan za. Imang sambayang tu bidang ngave, do ko bukan ko am de zungave, atay manda da di kiningan, itamat bakas. Oy kiningan, iya basikozo, do minamongo di baza ngave da misterium no. Penak no, semambayang sekoy. Dai kaiman ngabi pertempuan an zadiau, kasudong nada dititak ngabi tebi tua, maza di Kristus Tuhan za. Amen. I Tuhan miampai Dezu. Pain sabat ang ginabang ngabi Dezu. Kanu menak dak penang ketahuan ngabi dari Tuhan kinaingan datako. Tetapi tepat dak ketunu dan matuhi diti kala jazam kepemesisan sa. Tumay mau mindam banopo dan menak dia dak penang ketahuan ngabi Tuhan. Tamat tebi tua
Kinaingan tabakas ko sa may sa kupuson. Tu kay Hosikoy, da pansangano iti, da kabantugan no tayo sa gontob. Da minikot ko, da di kapanakadazan da tuhon nga vi miha patay, miyampay da ko kinainganan no, minangug pa di mantak nagay, da ko pumahingasan di sandi imiha patay, da inan tananan na ko tuanza, ada di da, di lahan nga vi da ko pumasizan, maza di Kristus Tuhanza, maza di sido, itinamungan na tasab nga vi, da sumamba da kladyan no, umondos id katindapan slajul no. Iho nga vida guys, mambayang sikoy, mampot na da di ho, id iso kapihampatan hozuk na kazan tamantug, da maso sikoy mga zo. Tetap bituah kay Tuhan, itabud sa babi kabituahan. Iti na pogi do di zona da bituah titang ngabi sumambayang sikoy, maza da posandat di spiritu no da ditingabi mega mahubaw matu, moy da di da tingabi no mentok dagay, ditinan omza di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpu dan iman patubusay sida, nasagakos da siminuang da kondasan daw, minangan yung sida daloti, minakdak pa ng katawanan ngabi. Minangakib di ang pinapatak di na makikiiya ngabi daw mos. Ano iti, sababi ko, ang pangakan na diti. Tinitinan ko, ipatakan may montok Diyoso. Ilahan megadi untuk napungoy makan min sedap. Nano di sido isaban. O minsan po, da minanak na ako ng katawadan ngabi. Pinatak di sido dan makikiiya ngabi daw mos. O no iti, sababi ko, ang panginom naman taditi. Iti na isaban ni Zako, iza di batas kapabagumay sa kupuson, ipatunguan may mantok Diyoso, mantok tagumo, mantok ni kapahiyangan na daw sa ngabi. May na iti dadikan daman dago. Ikatapatan taham lati na katumazan. Apabasik ko'y nakilapatasan ang kapatang nakilatulagan di sa itinapagida masas kay malamay, di kandaman, di kinapatazon ang kinatungagan daw, patakon sa diyaw Tuhan, ilo tinang komposisyon, ang isasaban ng pumasizan, manakdak pa ng katawanan ngavi, dan nangitan sa kayo diyaw na kapadan na dumbangan no, manampuan na diyaw. O duk ka sa iskanos mambayang, damagi na ditinanam sa di Kristus, at imong sa kinadadan iso, maza di Espiritu tabitwa. Ano may Tuhan, Ecclesiano, paintongkap, patutongkap di pamungunan. Ang mabitanaw sida na di kapanuan na tawad sa kaday. Sa ngabihan may pa di Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, sabi di Fada Ngavi. Ano mo nagita pinangavi Dagay, inong akodap,
idikan sanan di ketungagan, sababi inapatayin ko siya nano. Taimono ziho dan navaw de bos no. Kasi na dagay sababi sumbayang zikoy, damiyampay dihahangay tabitwa meri tinadikinaingan, Santo Joseph Savodosida, biyampay di apostol tang bitwa, sababi sangti, inakapapon si kau diaw di pa umpus di mulan ngavi, kanu sa kinadarik vosyan, da dumadi da sempit mungkus ngavi da kepususan selajul, mga zo mamandok diaw, maza di tanak no Jesus Kristus. Maza di sido, miampai di sido, ami di sido. Oy kinaingan tamata vakas, idi kapisan di spiritu tabitwa. Sababi kabuntuganam kapantangan nga diaw no, montok sa hinahit ay sa kapupusan. Dadi penuh dia masih amnaug mazana kepengyaan pen kinengan ng katamas ko dama bos. Tamazay di surga, abituana onga anu, bekoto kaponolitanu. Isab nuoy manoy tana, miyagado ingka, no ido isurga. Takodagay datadaw diti, olat isa tasasangada, ampohiyong asikoy, nasa nga bidagay, diagadagay na papohiyo, nisantap mamuhasa, umabandagay. Kadasi kaya vita, nawid ko embasatan, mapagabasasikoy naman tatalaan. Pagabasasikoy Tuhan, sumambayang sikoy, naman tatpatitigin talat. Katawad na damanak na pibabasan, intadaw nga vidagay, damazadi sa kadada kosyanan no, panggabas sa kinadata may mga damantad dosa, ang pantampasi, mantad sa pabikosan ginava, damasas kay paingandad, di ikan sa nabituhan, am di kay katan, di mamamasi za Jesus Kristus. Ay Tuhan Jesus Kristus, iminabos di apostle nga binu, pibabasan timponon ko diyazu, pibabasan ko takon ko diyazu. Kadaintong, na dos nga vidagay, nga di katumbazan di eklesyano. Am katawad na damanak na sino, da pibabasan ng pisan, ikatunudan may ang pahizab no, imamama siya mamalinta, montok sa hihinaid ay sa kapuson. Ipibabasan ni Tuhan, may ang pahidyazu tumay mo? Kanong magitatak di tanda na pibabasan. Oh
Intangai, i domba di kinaingan. Intangai sida. I mengidu di do sengavi di pembangunan. Obituan yang santam oho dan dimakan bensu sedap di domba. Patut kau dah semusut di tapu. Bosan napai bos, samingasan mai kedulu. Kano sumambayang. Iti kau bukan pain kiningan, inatak, amnutay manza, manunada dagay miyampai komposisyon na Tuhan, sumambayang sekoy, mo'y daw pain kagos da diyaw i kapanakadazan sa hihinaid, mamiuvaz ka na dada tuva, iya tugoy, montok sa hihinaid timpo, maza di Kristus Tuhan za. Sambayang taon di Sancti Joseph, katabihan gugumampi di mananambus, sabo di hahangay tamitua Mary, da diyaw pinatak ni kinaingan, itanak tantoy sa andaw, da diyaw pinahansan di Mary, ikatumazan daw, liyampay diyaw na dadi ni Kristus na tuhon, tabitwa Joseph, da diyaw punagi, Pagitanay diyaw sandi da sunghun tama. Abito zikoy da lahan da posisyon. Pakyanway zikoy da grasya.
kabinsianan sinyo, magay sikoy, mantan patitikin talat. I Tuhan, miyampay Diyosu. I kinengan tabakas, mamalakat nda Diyosu. Itama, amitanak, ami Espiritu Tabitua. Ugad na, ang pabalo no, iabal tabasin ni Tuhan.